Double M. ngikufake enzeni kajele ya beef and ungiyikomi babe uyimama ikini urukana mutswari wa way for fame uhanyela kudya ntsena una plan una aim oledi ya wena batlange 9 months na labor pay famba tirha ka xidzumba zama kumaketa usuhluleke kuva na ndhumba a wu ta thwasa njhani u ri na swikwembu swa mbeveve a wu ta hlahluva njhani hi sign language ma hi twe va ku ri xipolo ku tlula hi ndo ya rdp mara a wu vuli ku ri endzeni ka yo ku na yini hi tlula na hi ku hlayisa vana na balance ya bank account pfala nomo you don't know what you talking about xilo lexi we u nga na xo i birth certificate xin'wana u nga ta tlhova na xo i death certificate ni ku pfuxela mandlozi hi 2 lines suka u ya tsala essay yo kala na punchline Songa repi khome bhari ya Msuthu hayi mvulo ka nga tivi Xizulu ame gqaveli story beef nevalunga itele beef la ka me no ngisa khumba Songa repi khome bhari ya Msuthu hayi mvulo ka nga tivi Xizulu ame gqaveli story beef nevalunga itele beef la ka me no ngisa khumba Will they change the world? Ungayitshintsha njani misaba kube wawutshintshe umisa target upha misaba ibiki bara utshintshe tileri ku cinca biti bari na sweswi wu tirhi u tsandzeke ku pasa grade 10 u nga yi cinca njhani misava u tsandzeke ku thwasela vun'anga u nge ni phuximeni ntshava u fana na mudzayi wa mbangi u tshama a nga ri na mencisi loyi kokwawe a nsoli ngopfu a wu tipengisi unqambi yo beburiwa nhlaneni u tlhela u tlela loko u zama ku famba hi wexe u lahleka ndlela ku nga si hela na lembe u cinca 5 ya timaneja loko swi nga fambi u tirhisa vito ra xipola ku maketa ya na mahlweni no repa R&B swa ti-battle track i swilo swa mina na ti-beef we u repa story u mrepa wa garingani u ntwana ngopfu hi ku hleketa hi tinqondo a hi ringani Songa repi khome bhari ya Msuthu hayi mvulo ka nga tivi Xizulu ame gqaveli story beef nevalunga itele beef la ka me no ngisa khumba Songa repi khome bhari ya Msuthu hayi mvulo ka nga tivi Xizulu ame gqaveli story beef nevalunga itele beef la ka me no ngisa khumba unqualified sangoma if umfene ya fake sangoma and uyingisela track link for tag what tiba ni realize something hi timfene ta wena ti-line ta wehe leti u ngo i beef a va ti tekeli nhlokweni mamfene ma wena na swi vona la ka ti-comment ka Facebook loko va fanele va commenta va lava ku chingela mina va tirhisa ti-line ta mina leti a ni disa wena hi tona a va tirhisi ti-line ta wena cause va swi tiva ku ri ti-line ta tight hi le ta mina hambi wena loko u zama ku disa mina u kopa swikili swa mina